Mantapnya mantap. Mata panyut. Mata panyut tuh Assalamualaikum. Wilujeng wengi, wilujeng makan malam. Taruang kasadayana menu sederhana. Putih ala-ala iya padangnya sambal tarasi goreng. Rasanya yang luar biasa. Taruang hatur nun anu tos subscribe. Hatur nun pisan. Dan wilujeng tuang. Aduh. Barisi dulu menu sederhana. Sini Rehan, sini atuh dadah TV dadah HP. Menu sambal mantapnya mantap. Mata panyut tuh Bismillahirrahmanirrahim. Taruh kasadayana peti atah sambal terasi. Daun sampe. Mantap. Segar mun ka aya putih mah. Ieu barisi duru. Ini buang. Yang tadi mam. Jangan awal Pak. Dari campur sambalan. Jangan ada dia mau. Mam. Mau kecang mana? Ayo mam dedek. Dia masuk dia. Halo. Wah, saya mau pulang. Aina. Aina. Siapa udah ya? Ulat. Ulat meme awon. Naon? Ulat meme awon. Naon meme awon? Ulat meme. Nging naik. Nging. Dede nggak boleh. Aduh. Yuk Dede nih. Yuk, tinggal yuk. Bismillah. Ya. Duh, cenah mamam tuh. Ya. Hei. Ya, taruh tahu ya. Taruh tahu nak. Halo. Hei. Bismillah. Enggak. Ya. Habis kita jedot kena itu tak. Ya enggak.
Alhamdulillah. Alamin.